facemos a estrea da obra Armouse o Tole Tole. Tivestes oportunidade de coller tipos aí na entrada para levar un recordo e tamén para saber o que significa este Armouse o Tole Tole. Nada, non vos vou a decir moito máis, decirvos que va a ver se pasades un ratiño agradable, ameno, e salimos de aquí todos con moita enerxía. Vale, pasade ben. Gracias. Tocaría la pomba. ¿Qué te crees? Que no portal de Belén han entrado unos ladrones. Y que son San José, me ha robado estos calzóns. Veño co posto. José bailaba la cara, José bailaba los pies. José, que pequeniño, non sabe que hora é. Ti non ves que eu non teño sexo? Que son asexual, chaval. Xuxi, rapaz, Xuxi, toma pescado. Chovas, chocos, Xuxi, pescado, zapata. ¿No quieres, rapaz? No quiero nada. Oye, guapo, ¿quieres pasar un rato, cariño? Un rato divino. Sí, señor. Que ten que vir o Mesías. Aí o tedes. O meu primo, joder, con 2 millóns. Señor. Machín. Pero, Juan, quería pedirte un favor. Pide. Ti poderíame bautizar? Bautizar? Sí. Queres que te bautice? Home. Me cagina, home. Faltaría máis. Agora mesmo. De verdade vos digo. No miro. Tranquilo, machiño, tranquilo. Mira, milagre. A ver. Reanímate, anda. Estou moi escarallado. Moi escarallado. No te enfogar. Si necesitas a Jesús. No te enfogar. Si necesitas a Jesús.
porque non temos sitio. Non temos sitio, non temos camas. Verónica, temos camas? Hai camas ou non hai camas? Non, non hai camas. Non hai camas, non hai camas. Hai camas? Non hai camas? Pois poñedio nunha cadeira de rodas, lle non entra. Eu vou tomar un cortado, o Marta. Oye, como dixo que te chamabas? Lugino. Pois mira a ver que vas a facer co clavo, que creo que vai no pulso. A mí me sirve que vai na palma. Pois non, vai no pulso. E mira a ver que estaba a tocar. Que fade vos digo. O domingo de gloria, quero que xantando na casa. Montas como queiras, requisitas ou o que faga falta. Pero ás 2:30 quero ter a casa como... Sabes o que me vou a ter que traballar eu só. Pasa para arriba. Aquí rematamos o cuarto ciclo de teatro. Espero que vos gustara pois os 4 grupos que actuaron. Expresión Teatro con Limpa, Agarimo Teatro coa obra Brevemente, Fonte da Tella coa obra Miña Naiciña, e hoxe Misturarte Teatro, grupo daqui da casa, con Armouse o Tole Tole. O Tole Tole armou esta. Ai, agora voy a facer un regalo a ela. Bueno, para rematar, quero agradecer a Sole como presentadora, que sin ánimo de lucro aquí estuvo pois os 4 sábados. Un CD da banda. Pois, se Dios quere, hasta o ano que ven, pois faremos outro ciclo neste mes de xaneiro. Moitas gracias.
Gracias.